tadi jogedan. Mana? Eman. Yo, Orang Sirup. Erna Kabayo. Orang Pengtai. Keman. Ayo. So. Wanci murid kesuryan. Pamit erah yang pakai kopi. Hujan letik ngaririnci. Kingkil lapan pati ngekolebat. Si basi Sirjayanti. Miss Erna. Mangsasar tengah desa datang di barengan inget kilapan ombak letik mati siriwi si basi Sirjayanti. Jayanti ngangitin janji pasini ngahudangin rasa cinta. Jayanti muka lalakon duaan yang didebaki rasa gigi. Musik. Bahasa Jawa nyalung. Wanci buri surya rek pamit. Hujan letik ngaririnci. Kingkil lapan pati kolebat. Si basi Sirjayanti. Mangsasar pengages datang di parengan ingkilapan ombak letik pati siriwi si basi Sirjayanti. Jayanti ngangitin janji pasini ngahudangkeun rasa cinta. Jayanti buka lalakon duaan yang pagi rasa gigi. Paling asik rasanya teler hobi anak muda sekarang. Tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu. Oh iya, orang mabuk-mabukan karena minuman. Itulah dibilangnya paling asik teler. Walau uang tak punya, yang penting baginya. Yang penting asik juga, sama-sama teler. Boleh saja asal jangan keterlaluan. Teler eta boleh saja, awas kemasukan syaiton. Paling asik katanya teler. Sekarang itu iyang orang mabuk-mabukan karena minuman. Itulah dibilangnya paling asik teler. Walau uang tak punya,